Кызыл Октябрьнын мезгитинде бир көрүзөйм. Бул арбазда арю плитка салынып турат. Байда салкында отуруп ушага терчечерчик. Мезгитине арю сары кирпичтен салгандыла. Арбазда 2 улуунузун көрөбүз. Абдез алырга бара тургалай, могул китче 3-кө карасак, ол абдезнийди. Энди ичине карай мезгитке киргеле дуа, аяк кийим салуучу тапкага, гоккасы да барды. Энталуу аяк кийимлерге тапка, жүзгү да бар, мискиле да бар, кулер да бар. Sonra içinde de bir abdezneyi vardı. Abdezneyi de karayık içinde kavga etilgenesi de. Can-cavukla da tağılala, betke bir türlü, ayak sürtürge başka can-cavukla. Ma abdezneyi ulu da türlü, alaya talay adamga jetedi bu. Mecitinin semçasından içine kirsek,